Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yogana luang jo ayani yogana luang do chopuma ino ano shi si bala chi ye no ino atuti ko lua ga yugu ga tu ga ko ma no de ko be le tha tha ma ino atuti ko lua ga yugu ga tu chido tha jalia de maku sombo yo hu che yoza sumche ngang ne u che ngang ku ni me hư lúa bù thảo mẹ khuyên na zibedeu ali yako ho yoha anyanum Yesu joga lao el salao nga nyanum gadu no ne hư lúa bijan ne monya Yesu anyanum eneu no nyanum gadu aji bijan ne monya anyanum el yoshe konse hứa mi khon la khwe no giờ nữ mò khuyết ta no nữ nghe ngay nhà nữ mò no ama potiga ho acha potiga binu la anya nữ mò Yesu no nhà num shalu jion no nhà num masinya nga ya do shazon na khuma no nhà num do chemalo nga batisa kham jion no nhà num kham chemalo Anyanum kam chema Yesu nga ya do khuma no nyanum adi ama do nga ne batisa khamoje no nyanum adi ama kamtea eho nga ama pho ho acha pho bi nu so hang nga chegu akwa ma ya nu du khwedra mi ye ne bi nu le lem thở so ha de ga du me khoi lua ega zalon nu de che ga ya ga nge ya ko ho yo ha anya nu ma pheu me khoi mi ne ayoma do to luo Yesu khu uo he lua ene me a cho je son pa son ma de mi khon za de hui ta zhe bao ya ho aya chu ge u long de ho yo ha khanu lue u lo nyao bao thi byon ja me e kho no ma khwe lue ma ya ga no ma la khwe a chona ma che hu mo ga a cho myo khe ya go te a no ma la khwe a cho me hu jo mo ga a cho za kha ya ge te a a ji mi ne ena so ha za ma kho a cho ne bi chua le ma nga a cho ga du le uta so ha go mya nyo kha kho ga du shi don le me aya ni do na she yo ha cho ba le sombo la khwe nu du bi tha cha ga du me no nya du jong te mo khwe so mi cha yo mwe byong ma le non sila te a sombo bo ga ayo sombo ge de yo ha ge mo yo de ji bedo la nyani choba ne ji pi me no ga ko nga masinya nya e kho nga nya du jion te na nga ma byung ma nya je la pha tho maku yo hu che la khwe ya ko ho yo ha le khu so ha ni ga ko nga ya ge ma ayonya akati na yo ha ge mo yo de ji ga du ga ko lu so ha me ayonya Yesu u lo mi khon ayo ama pho ho acha pho binu la le shao me je zalon che ga anya khwe lo shaga numa
cho đưa mẹ ai mà ghé khuy ga nữ mẫu mi nè lo hậu mà xì khó khuy lúa ghé lúa ai à mò Giêsu thua ai ra lòng đường yo để yo gì yo cho ga đủ nèo gì ga có mẹ nèo mẹ ai nó mà là khuy cho mẹ hu cho mẫu ga cho ra khá ya gute cho ga đủ ga mua giá mi yene adiga du shanu thau yo de ga khon du me mi ye zama pyo Yesu ge chone bi chua le ma nga cho ga du le me kaline de me ya ga hogyo yo sami yene bi choba la khwe adu kho cho ga du nya cho ga du byong nya yo de ji benya te Son pamiyeo nga mianu nga ma hoto thau nya le doche ni ma echo nga non adiga nu ma pio demonya choga du mo tsoha pio no la kwe byong nya jion po tsoha bi pio la mi ye ga mo ga du mu de ayam yo khai ma ya echo ayam yo ni de Dieu thì cho amien lu ya lu me mà gì mà với mi hứa từ cho gì xa giờ nơi xa wo nhà chị ya mơ khó ni nếu mà tha cho là mà ba ni gì đó ni ô thọ chỉ na cơ na là na ya na me cho lẽ du phê ta cơ lên nghe thì cho mà nên sani là yu Giêsu nó tộc hệ cho thì nó cơ na hơi đo toan đưa ya giờ ý mẹ ô là phê gì đó ni chẳng thọ Giêsu lệ chỉ ya lệ cứ nghe nó sa ya dieu sa cao lệ cu sa sao nhà bi cu phiêu to yo xin lệ mi sa lo wo ý nghe thì nó sư khô đưa giàu mưa phê con phá phiêu phá cho Giêsu nè lem tha mưa là so đi mà ra mẹ ô là khuê gì đâu ni thôi
我是真的美，你咋个我